Sikhulu isifiso sikaMthandeni Cwamelisha umfowabo kaManqele asevele wasiphahluka laphana ey'nkundleni zokuxhumana sokufuna ukuqoqa bonke abafowabo abakhele nendawo yokuhlala ezansi kwakhona laphana eMdletsheni emzini owaziwa kakhulu la ey'nkundleni zokuxhumana. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kuyisiqiniseko SA Media baqala ukusijonela leli khasi ngicela benze ubulungiswa bacindezele i-button ka-subscribe baphinde ba-like lama video enginenzela wona. Bafowethu uKamaskandi useveze isifiso sakhe esikhulu abhekane naso noma asifisayo njengoba eselivezile negceke elisha seliqalile laphana ngezansi komuzi wakubo uthi ufuna ukwakha umuzi ozobiza isibongo sakubo laphana wenzela ukuthi akwazi ukuqoqa laphana bonke abafowabo laphana ababeke khona laphana babize isibongo esisodwa laphana leli khaya uliveze njengekhaya azolakha okuba yikhaya lika baba wakhe. Sikhumbule mesikhuluma ngoMthandeni Cwamelisha umfowabo kaManqele sikhuluma ngensizwa esiphumelele kakhulu kwengawo kwemculo kaMaskandi ekuyinsizwa futhi ewumsomlando omkhulu kuMaskandi wonke jikelele. Mesikhuluma ngengoma zakhe ezaziwa kakhulu ngama viewers kuphinde kuzoba i-record of the year. Lo mculi uphinde zakhe ligama kakhulu nakubalandeli bakhe laphana ngezinto eziningi ezahlukahlukene njengoba namhlanje esephumele obala ukuthi cha unesifiso sokulunweba lela khaya elivele lungudeda ngendlala. Uthe uzophinda alinwebe kunalokho elikhona ngoba isifiso sakhe ukuthi aqoqe bonke abafowabo babe ndawonye endaweni eyodwa basebenzise futhi isibongo esisodwa. Bafowethu ilokho esikuphathele khona la kwisiqiniseko SA Media muhle likhona la ekhaya sizolokhu sibuya nje nokunye usithokozele. Bafowethu ungakhohlwa ukusubscribe ulike lama video.